Nagerende tuingie chiakebane ati mwiri wa Chibumora waritayire wetere ritaye yuithiritwo kilomita ilia kwina munda yokie mukoni chukegamba ng'ombe komo kaiko kia Eustace Mitegi uria nini wa kuma mushadha gutamenyeka kariba kirombo karia koneka bokiongela wantere no chunkoni kubwethwa mpoikenda kumenyeka umo kaiko kia kini kariko marigoto ndeto Samuel Gaishima na Ronuru. Rukirirwa emunthe chibugwatene wa location ya Magumoni Eustace Mitegi aithiritwe mwoyo gwake utigere beso agwite mundani omwe akubina thoko ya Mukoni ta kilomita chiere kuma muchi wake ntere cha Musatha wadi wa inu ya Magumoni. Mitegi anyarukite warira akariba kuri kuringira antoba muchi wake nabo bakithuranira bamwira chibitari. Naigua kwina mwiri wonekete na mugundani nivo mbusire kuona nacia nethera anto marurunganite riu ntise mwironu kuria laumite niko ende nwana muburo na Musatha ni nthire nethira kwina muntu uribo na muntu nu tukinelewa nu araisibo retired chief Gacugu Mitegi riu utamenyeka ni kuribwa kana ni ati arekari india kishuthwa ni akuonania kwina turemara ina tu rira tuthire twakora we ni ekwaragia ni tukorire chief na twakora chief ni amwaririe na amwita amuria no amwira we ni aririe na amucokeria ritwa riake indi kuroba ni gutwikekire tuburire family yake thimu ketha moke atwaro thibitari harakati niyo ya family yake moke nirio tuonire atibo na tuona ni akua. Mwiri wake nonekanite uri na matonyangirwa na mundani ujo gukionekanaga mathigio untubura bukuonekana taka ari murage aramwe na ugu OCPD wa Chuka Paul Kuria augite ati untububu bukamenyekana bwega rira mwiri wake ukaruthirwo ithimi bya postmortem. Tumepata mzee moja wa makamu wa miaka kama 80 hivi akiwa amefariki amelala kwa shamba ya mahindi. Tumeweza kuangalia ule mwili. Kwa sasa hatuwezi thibitisha haswa kiini cha kifo chake, lakini tumekuwa na officers wa DCI na hii kesi itachunguzwa ndio tupate kujua ukweli. Tumeona kuna bruises kidogo kwa mguu na mkono. Tutaweza kufuatilia pia tupate ripoti ya daktari kama na nasema kama pengine inaweza kuwa zimechangia katika kifo chake. Ende Borichi ibajukitie mwiri uju araugegitwe mochari ya chibitari ya rufaa ya Chuka warira bambiritie kurutha uchunkuni bwa gikuo giki. Naomba wananchi ambao ni wa area hii, ikiwa kuna mtu ana habari yoyote kuhusiana na hiki kisa waweze kushirikiana na sisi na kutupa habari ambayo itatusaidia kuzidua ama kujua kiini hasa cha kifo cha umze. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.